bafowethu umhla ka-20 July eMidlavaza eSoweto eProtea Glen 2026 ziyakhala bafowethu boxing tournament ziyakhala bafowethu amathikiti nizowathola eShoprite asiyatholakala kusho ukuthi kuzobe kunescreen esikhulu seboxing bese emva kwalapho kungena inkunzi ophungalenja bafowethu phelelani ungena R100 kuphela ngenani bafowethu wozani ngobuningi ngoba kudilika indonga abafowethu ayikho into ezobe ingekho lapho ukudla khona abafowethu iziphuzo zikhona ikhula box izobe ingena ngemali kodwa ke bafowethu wozani nizosupport nisupport bafowethu nizobukela isibhakela hayi lento yabafana belokhu bethi bayalo lapha nabebambana njengamantombazana asemtshezi blood shit man nasi isibhakela yendode awugudlile akhohle umhlalo ufuna kusale ushonqa intuthu wow